opinyon daling bisita king tutuking programa. Alin na lo opinyon ng Likibandi at pamuntok ng istasyong iti. Pakibalwan niyong masalesing ang mano daling magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Isang kaswelo kay Pampanga. Pampanga, Pampanga, anak po kanyaman, keti kem Pampanga. At syempre po anak katamong kasuelo niya kabalen, mayap augto po kay kayo. Bali po na po ninanunsyo ko ne, sabi ko kay kayo, atintana pong bayong akayabe, king kaya katamong programa, bang lalo po nga maging masaya, king kaya katamong pamitalamitam. Nano pong sinabi ko, ingakayabe ako po, maragulyang tao ne. Literally and figuratively, ane pong karagon. At kayo po bang idea, ninong aman man ko ngayon ne? O hindi na po. At tindahan ng pasilip. Ingkaya katampong kaya be, ang maragula tao. Alam mong aliwa, nung ingkaya kang pagmaragul. Jody Dizon Mercado. Oy, cha. Oy, tano. Yapi na po nga. Yapi na po nga manuan ko ini medyo makakahita mong bagya kay nga pwesto uling talagang kailangan tayo pong di na maragula espasyo. Hindi kaya katampong kakalugura na Jody. Oy ni, nano pa ta, nung dati pumawagto kong makayan na oras, no ko? Madyeta na ako na naman kanini. Pilihan na akong bulan medyeta. Madyeta ko panlalo kanini. Kami gagana ka, kapatad ne. Uli nga kailangan medyo magbawas kang ditak. Alata na rubo nga karapat uling miss da ka. Ren kaya katamong patalapanal be uling balo mo naman yung makaniti pong oras. Magana lang mamangan nga kakit da ka. Ay, balo ko at magana ko pong mamangan ngayon kaurasan na ini. Uling bala mo, nga kakitso ka na ako. Malutong ngalitsong babi. Makanyan po pasalamat ko po kay pong The Barber Club. Uling kayong pong bayo kong pungos. Talagang pigsad dyan kayo po yung aldo ngayon ni Sir Jesse Ong, kang Mama Jessica Laguerta, and King Barbero da po, Sir Edwin Boy Desilos. Maraming salamat po sa The Barber Club. Kanya pong kaiyan, Greenfields, King Sindalan City of San Fernando, Pampanga. Live na live tamo po ng Channel 36, King CLTV Facebook page, ang po aking CLTV 36 YouTube account. Anya po malyari kayong makyabi king kakatamang pamitalamitam ngayon pong Webis, 14 ning Setyembre. Nano pata kabalen, kaya bay Jody, ibiyami po kaya kayo ining balitang mega palyari, keti po king Labuad, Kapampangan. Pero bayo kaya po taglos ini, balo ka tingka naman buning pasalamatan, kaya Benjen. Kaya bay Jody, ang dinabanggit meron ko yung kaya kang hair, ginawa king kaya kang masanting urod. Opo, urod. Nga ako kang Jody na po, abayan mo na ako king programa, nga ako kaya na po, noon sabi na, kapamu, kailangan na akit da kung bayong pumos, din kaya katamo nga, talapanal at inakuman mo mi pa ka rin poging-pogi ka, niya kaswelo ng kaswelong Patricia. Yung ka na akong kumari. Ayan. O, pasalamatan kayo ka na akong hairstylist, Tita Efren Torres, naning to Efren Torres Salon, kayong Arayat po. Nano pata. Ingamanong siswa ng po yung kulturang Kapampangan ng kikatamang gambulan, ang pong pagmasabalan. Oy ta, atina kami pong share. Pota kayo pong share kay ning kasebyan. Tamo po ngeni ngaldo. Yan po ne, basan me Jody Bar, yung kakatamo kasebyan ngeni ngaldo. Ot bala mata, ot kaya kakuyang makaparikil talaga yung kasebyan tamo. Ing ito, balikan ing labog na. In English, a mad wish always retraces its path. Otro gumi pa yung tago nito, yung kakatamang kasebyan. Manya po yung pritong ito. Isong atin yung kayabe, bulong mustasa pong balo-balo. Yan. Pero alwaya po yung pisabyan tamo, yan po ulam yung pisabyan tamo. Ako yung pakaintindiho, kening ing ito, balikan na yung labong na balo yo, yan, ito ya pa, magbalik ya po, ketang kayang pibatan. Ita mo pa kayang tao, ne? Anak ka man, ne? Ita mong anak, minsan talaga magbalik ka rin kaya katamong inda ka rin kaya katamong pipumpunan. Nepo. Jody Bar, ne? Kasanting na, at saka bala mo, may paitan, itang labog mo, belikan mo kay ngening ugto. Ay, wow. Diba? Magbalik ko ang gaburi kong magbalik.
Basta ating pritong-itong makasadyang magbalik Ikaw lang. ay. Magbalita na ka pa. Yan pa ang hindi na po ding balitang Balen. Balita, Ketty, Labad, Kapampangan. Okay. Wow, hindi na po. Kaya may po karing pakibalak ng inining Bacolor LGU. Ini pong edukasyon ang pong infrastruktura. Apin po rin ding lalawin ng yabeda po kanuking karelang Comprehensive Development Plan. Bangkan talakwas abalaos po in pama na senso nin pong karelang Balen. Ayning report. Kebaluan niya ngeni ing Bacolor, Pampanga ang timong metong a resort town Ketty, Pampanga. Uli dareng may mamuklat at tourism and hospitality establishments keng Balen. Farm resort, private villas, event center, ganagana karinakit mo keni Bacolod. Sinabi nala naman keng progreso deng mihaliwang industriya ang pong negosyo. Kaya naman maulagaya yung papil ning Don Honorio Ventura State University at deng haliwa pang educational institutions keng pa mag-develop keng human capital resources ning Balen. We will invest on education. Kasi kapag walang ko talaga masala, the key to success is education. So more on education yung kaya katamong i-invest. Bang kanita, deng tao mangatla, ing Balen sumulong yan. Infrastructure is part of development. Kakakita naman. Agpang kang Mayor Di Mandato, bukod keng sapat a workforce, maulaga mo naman para keng balaw sa pamagasenso ning Balen, ing pamagsaleseng infrastruktura. Kaya naman pakibalak dong iyabe reti keng Comprehensive Development Plan o CDP ning Balen. When we saw of the infrastructure development, paplano tayong, yan, panyad tayong pondo yung palengke, second floor palengke, more schools, kasi dakan marereng mumuli at daratang king Balen, more school buildings. We are looking of a widening of roads. Agpang naman kang Vice Mayor Rondong ka, tutuneng mi bagwaing Bacolod sumangid na ning mabayat at trahedya kanitang hanyang memakbong yaing pinatubo. Hanya dapat mong maging klaro king lokal akapanibalan ing roadmap na ning Balen. For the past 6 years, no, na under the Bacolor Rehabilitation Law, no, marami tayong naging development. Marami naging programa ang munisipyo when it comes to farm-to-market roads. Nagkaroon tayo ng mga ilan tulay. No? So madaming na-develop. So ngayon, lalo na kanina, no, nung dumating kayo, it's orientation for the updating of the Comprehensive Development Plan for the next 6 years, 2024 to 2029. So we are blessed na ang Bacolor talagang tuloy-tuloy ang development and progress. Agpangkandung ka, bistaman masanting na dakal lalulubo investment keng Bacolod, dapat mo naman piyadyan ing antimong epekto niti keng pamibiye-biye dareng memalen. Kenine kanululub ing pisasabyang Urban Master Plan. Ngayon, magkakaroon na kami ng Pure Gold sa tabi ng Davsu. Meron na rin na Robinsons along the highway. Actually, nakita mo yung along the highway, ilan ang gasoline stations na magkakatabi. Yun nga lang, kapag may, alam naman natin, kapag may progress and development ang isang municipality, ang kasunod nito ay mga problema din. No? Ayan ang kasunod ng development. So, with the Comprehensive Development Plan, we can address kung paano natin mabibigyan ng conducive environment para sa mga taga-Bacolor. Samantala, agpang keng Department of the Interior and Local Government ning Pampanga, makayantabe lakanu kareng balang LGU pangaras keng pamanyamas keng karelang Comprehensive Development Plan. Peka maulagang aspeto kanuketi, ing babalang kasandana naman na Comprehensive Land Use Plan o CLUP. King kasalungsungan ating pakanong luangga keng 5 LGU ing 4 updating ing karelang CDP. Ing DILG po mandated yung mag-supervise kareng LGUs, ne po. Metong po kanini ising pa mag-facilitate ng kaya katamong Comprehensive Development Plan. It's a long-term plan, 6 years po, na all the programs, projects na kailangan na ng LGU based on their issues and problems, ma-address po through this Comprehensive Development Plan. Based on our inventory po, the CLUP po ikotang and the CDP,
atin kung yaman po 100%, atin tamo pong for updating. Burin sabihin, atin naman nga po, a matter of updating la po, ating kaming mapilang LGUs na at yun itang final stage para po ma-update itang lumadang CLUP. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Jose, wari, tao ka Bacolod. Yan, Wow. balita yan. Taga Bacolod ko, taga Barangay Santa Ines ko, masanting yapin balita ini, nakarigya katao may malen. Baluta naman, king malota panahon, talagang gagawa lang paralan din kaya katao mamuntukan king Balen Bacolod, baka tarugong minonoya. Ing kaya katamang munisipyo, bagya-bagya, marirealize po ito kasi naman talaga mabilisan. Kaagad-agad malyari tampa magbayo na burita mo marapat king Bacolod. Baluta naman, ding may malenken. Milipat la, may resettle la, karing may aliwang resettlement areas. And king bagya-bagya, ditak-ditak, development king Bacolod. Magbalik la, may agkat lang pasibayang magbalik ding kanakong kabalen, ding Bacoloreños. And masanting nga balita ini, taglus-taglus sa ini karen pandaratang pang banmo, bakantang mibalik ing maningning ng Aldo ning Balen Bacolod. Samantala king pong aliwata pong balita, aprobado na po king Pampanga Provincial Board ing ordinansa ay nampang ng 2nd District Board Member Maylina Pineda Cayabyab, dikil king pamag-amyenda king Most Outstanding Kapampangan Awards o MOCA. Kaya karing amendment kaniti, rin pong mapilang dagdag kategorya, king MOCA, antimo ing Outstanding Kapampangan Overseas Filipino Worker category or OFW category. Magsilbiya kanong dalaniti bang manominate lamo naman, ding aliwang kapampangan ay at suking aliwang bansa. Bukod pa kaniti, atin mo namang provision para king financial incentives, amalyari rang tanggapan ding MOCA winners, kareng daratang papong banwa. Makapalubmurin king amendment, king nominasyon daring memalen o taong menoknangan king Pampanga, king kilub ning 15 banwa, bistaman alalang lai o dayang Kapampangan. Linabas la po kano kay mapilang series of consultation ding may saming amendment, kahamilatan daring dating MOCA awardee sa penimunan ng Cayabyab, Ampoy Board Member Ananias June Canlas. Nasara kanong mas dakala pa rin Kapampangang iba't karing miyalimang sektor ing Medinan Galal. Tuturing yung MOCA, antimong peka highlight ning week-long founding anniversary celebrations king Pampanga, ang mas kilala bilang Aldo ning Kapampangan. Maganaping awards night na niti, balang December 11 kasabi ning Aldo ning pangatatag na ning mabilog a probinsya ning Pampanga. King kasalukuyan, migit na lang pataralan ning Kapampangan, iba't king miyayaliwang larangan ami dinan galal kapamilatana po ning MOCA. Samantala makasadya niya kanong pirma na Governor Dennis Delta Pineda ining ordinansa, may aprobahan ninyang Lunes, September 11. Kasinting na nga balita talaga yan na kapatada Jody ne. Kasi anyang milabas sa MOCA last year, 2022, interview kay tatang Bong Lacson, metong kareng MOCA awardee sa apinteng aman wanda itang mika financial incentives, ampo itang retang 15 years nang menok nangan hanggang ila Kapampangan, nung maragula making contribution kay Kapampangan, kay labod Kapampangan, ma-qualify la kay MOCA award. And kailangan naman sigurong aso pa nala, ni kikatamong provincial capital, detang kikatamong paintungulan na awardees, na datang nga doon, mangailangan naman sa ng pampinansya, tamang po babalo, na naman ng sangkan king pamangailangan, pero marapat lang, medinan incentives din pong kikatamong MOCA awardees. At saka ito rin kikatamong overseas Filipino workers. Ay, ayan, magkakategorya na po. Kaya naman mas ma-acknowledge na lang. May dagdagan na po. Kikatamong bagong bayani. Yes, ating kami, baliyo po kabalen, ating kaming akakwentuhan po. Kaya bemi lang Jody, yung kikatamong programa. Pakibaluan tayo po. Ining aman wandang alay lakad, ketikeng syudad San Fernando para kareng kay nakang Fernandino. Yan po kayong pamagbalik ning Jody Kenny King. Nanupata! Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga.
Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga.
Bis ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Bis ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Bis ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, Pampanga, ana pong Kanyaman kayong Pampanga, lakwas na habe, kaya bain ka na akong partner ay Jody, kakatalamitam da kayo po, inya naman ding ganaganang, malbeta mo ngayon magpa-shoutout kayo po, igreet yo po rin kaya kayong kakaluguran kayong biye, bang baludang at kayo ken, aga na kayo la, at balumi po, nakakwentuhan da kayong ngening ugto. And kalupa na po ng milabas, happy birthday pa mo po, Kang Mon Makapagal, Mon. Sana masayang kaya kang birthday ni Ngening Aldo ngayti. Gana-gana sanang birthday wishes mo matupad la. And mag-birthday ka ang gusto mo. Happy birthday, Mon Makapagal. Birthday na naman bossing Patrick Cruz. Boss Pat, happy birthday. Sana rugoda ka la rin kumabsi kayang tao. Ngening Aldo ni kayang kebaitan. Dakala mo naman sana rin atanggap mong regalo. At siyempre, kalupa ng Mon, mag-birthday ka hanggang gusto mo. Balo yung ba ngayon pong daratang po every year, ne? Usually, balo ko every year ka po yun, eh. Balang October, talagang magumpisano pong magsadya. Rin pong kikatamo pong bisita. Uling metong nila po karatang amanwandang big events kaya po kayong syudad San Fernando. Yapin po ing Alay Lakad. Siyempre, yung pong mag-organize ka ni Yapin po ing Alay Lakad Foundation. May balula po rin grupong Reni, Beluan dala po, king pamanyawop ka rin out of school youth. Yan, totoo yan, Jody, ne? Nga pasalamat tamo karela at kinumbiratala, king kaya katampong programa, bang kanita, dake de po yung masanting, kaya nga inikimutan, ne po, karen kaya katampong talapan albe. Lakwas na po, karetang, bisa mo namang sumaup, karen pakakalulong estudyante, bisa pong makayari keng koleyo. Pakilala mo na la, Jody Bar. Nga mo muna akong pakilala kaya ko, yapin po, ing presidente na po ng Alay Lakad Foundation, yapin po, Ruben C. Maya Payaldo po, Sir Ruben. Maya Payaldo naman, Sir Jody, Ma'am Jenna. Salamat po miyabi kami po kayong programming Aldo ngayti. Okay, dinanda kayo pa paming katagon ngayon po tating ko pong buring igrit, kapamilya, kaluguran, kayabe, kay ngobra, ni naman po, tumabog laki kayo. Linwal ka ganyan TV, guway mo kumarugawatan danan. Go ahead po, Sir Ruben. Karing kakilala ko po, bali na ako man po. Pati akakatyo, kailang kayo po yung saupyo. For the longest time po, kaya betala kining at City of San Fernando, Alay Lakad Foundation. It doesn't mean to say na ekububulad, pero balo yun naman, pati panahon na ng Alay Lakad, which comes October 27 this year, ang tabayan na kayo po pasibayo ka rin sa UP po. Yes. Ingaman mana ng Sir Ruben, for short, masyado lang marakal, tetang kayang buring igrit, po mayari yung programa tamo rugo, ma'am, bagbag kita pa, nag-isto ko po. Tamo po mayari ka nito. Okay. Pero siyempre yan ay commander, ay suset. Actually, naman balo ka chuko kayo nini. Apong karing aluang organization total ng miya. Alright. Kaya tayo naman ngayon dyan ha. Yes, Sir Hill, pamandanan. Yan naman po. Ing tagatalan pera. Ay, chula po kayo. Yung treasurer na po ng Alay Lakad Foundation. Kumusta po, Sir Hill? Mayap naman po, Jody. Mayap at gapanapon, Jody and Jenna. Salamat kayong pagtanggap yung kaya kami. Opo po, tarita manaya kayong shout-out. Wow, manaya lang naman shout-out, Sir Hill, kanyan. Ninuran mo rin yung shout-out. Ako, I only would like to greet kayong kayabi mi kayong Rotary, kayong kayabi mi kayong Alay Lakad, kayong Alakeni, kayabi kong kapsina kayong Forerunner. Of course, banggitan ko lang. Dakal po salamat. Siyempre po, tarago, kalubog kayo. Ay, sir, ayal benda kayo mo kayo man rugo. Ito po, tatumawag na. Pero, umpisan taning kwentuhan, Sir Ruben, ikay po yung presidente ng Alay Lakad Foundation. Malyari po yung kwento, kaya kami makananuya po may kumpisa yung foundation na tamo. Yung Alay Lakad po, started nationally. 72 pa po ito. During that time, yung house na
lakad piso mula sa puso. Ne? Mag-evolve until such time yung kikatamo kay San Fernando, yung 1998, inumpisan tayo pa si Bayo kay Kikatamo. So, kung loyan niya po yung alay lakad until this year, is already 25 years old. So, that means to say, 25 years na kami sasahop current out of school youth na kasa alalang gagawan, di bisang mag-aral, ang tabayanan nila. During the earlier years, gagawan mi kasi, ay kami mamayad ng tuition. Ay mila dediretso ka rin anak yung pera. But then again, balo tamo rin state colleges, libre na ngeni. So, manta, maging relevant kay pamuri ka rin out of school youth, hindi na milang amounting 15,000 for 10 months. Why 10 months? 10 months mo kasi in klase. So, 1,500 every month. Ingre-release mi karela para nano ito 1,500. Yung 1,500 is para augmenting their finances. Tandaan ng tampo, out of school youth la rin, apong indigent la po rin. So, we are helping those indigent who wants to realize their dream to uplift their family. As of this moment kasi kung manibat niya mag-start kami, atantama around 1,000 student or 900 plus going 1,000 na. So, in our own little way, may kasahop tama. At kareng suporta, daretang sasahop kay kami. Kareng bibeo, karetang barya-barya mo. Harapin kay kami. Nano po itang bukal king. Kung bukal kilo, at imbisang mamiyang maragol, at uning harapin, mag-umpisa kay malating bagay. Isipan mo na, yapin ni Kai, kwento ko lang kay Yabe Miss, 25 years, and we have produced 1,000 student, na Marok. Opo. Itatanghil, makanano na kayo po kaluwat kay foundation? Ako, may Yabe ko sometime 2011 siguro. Hanggang yan. O tayo isipan nyo mo po makyabe? Kaya keng kapamilata na po ka rin Yabe may keng Rotary Club na very active keng Alay Lakat Foundation, hayagkat na ako. And uli siguro ng iba't ko kayong bangko, anyay itang posisyon na treasurer yung bibigyan na ako. Opo, at ikit yun po, masanti nga po yung para sa... Kasi minsan, ita naman po kabud-kabud makyabe, kaya nga, may ito nga aguman, nung alata mo pong akakita masanti nga vision na nini, ikayo po kaya santi nga kayo po, kaya nga muli na opo, totoo ita. Nung alisa na, mapilan mong banwa, milele na ako na. Pero, we make it a point na every year, every year, abira ako. So, hanggang yan po, ay abira ako. Okay. Sir Hill, since 2011, may gumpisa kayo. Yes, 2011. Maging treasurer kayo, kumusta po yung loob na po ng pera? Balo ko po, rin Chinese ka, istupis sabi ang pera. Dapat masanting, maganda, pasok pera, foundation natin. Makanini po, kita pong mga labasan, ing focus na ring pamag-solicit pera o tang makanini panahon, September, October, November, lalapit kami karing yayaliwang establishments. O na kaya, ano pa nitang alay lakad walk, ta mismong one particular day ito, yakat miya, announce miya, yakat mila ring keraklan, pantakit tangal daw ito, mamiya lang parikil pera for that purpose na po, kaya alay lakad. Pero ngayon walang big foundation na po yung katamong grupo, all year round na yung pamag-solicit. Pasalamat kayo po, dagal kayo po akakwang partners in terms of giving money, support kayong scholarship foundation. Kung nalaman po mabanggit. Pero ito pong linapit kami, I assure you na atila pong ayabot kayo kami. Itatang Ruben, makanano na kayo pong kaluwat kay foundation, makanano kayong mag-start, kaya kayo, kasi minsan, masakit bang may nag-cut members? Yung may gumpista kami, I was the president then of Rotary Club Central Pampanga, yapi miyabe ko. So, and after that, together with Ma'am Lou Javier. So, yung Ma'am Lou Javier, po muna dealing making chairman of the walk. And then, kasi kanita, it's only the chairman of the walk. Kung yung chairman, ika nang bahala. Until such time, yung panahon ng Mayor Oka, may establish siya, making foundation niya. Kanta handle to itang position, executive position, naning foundation, president, foundation treasurer. So, yung chairman of the walk, annually may papalitan niya.
in Presidente and other executive positions, every 2 or 3 years mamalit kami. For the longest time, Imam Lou Javier yung Presidente, at sa time mamalit naman na. So, Baka na ako, pila na kayo mo po kayong foundation? Membership. Opo. So kung we are already 25 years now, most probably 25 or 20 below. Kasi po, naman na iganda-gandang making active kay chairmanship. After that, may laylo hanapin Sir Hill. For yung 2011, miyaben na binili. Siyempre, balutan naman, mo na yung pamilit ni Nubisang magserbisyo. Kung ni Nubisang magserbisyo, we are all welcome. Tanggapin mo naman. Kailangan tala rin. Warm people, warm body, kailangan tala. Naman pwedeng kaput na kamo organization. We need warm body to be a successful foundation at to serve more na scholars. No? Okay. May curious ko nandin. Ako nan kay Sir Hill, sabi na kasi nandin, usually September, October, November, December. Bala mo dyan namin papahintagon. Bermas. Bermas na makantabay ta. Siyempre, uling we wish you a Merry Christmas. Ang totoo na po ito, medyo mabayat mo rin kasi okay. Lumapit ka, bear match, kayong bear match, yung gastusan na rin tao. Wapin. Makikisabi kayo pa. Anyapin, for that matter, aisip bigayang foundation na siguro magsolisita na all year round. All year round. Manta, potang atin lang maluwag a pera, then alapitan talang masalisi. Atin tamang balik, Ken. Siyempre, din nga luwa, imburida naman, every day is Christmas Day. O, diba? So, kailangan baloy po so pantala po rin kaya katamong King Alay Lakad Foundation. Masantin po yung pararasan dakal na pong scholars asosopan, Jenna. At saka, sabi tamo inikimutan niya, balang voluntary, nano itang alaus keng lumo, nano itang agyo mo, at mananggapan na pa po miyembro, makanano po magpamiyembro po, atin tamong manal ben, atin la puro kong sobra-sobra, at bisang maging part. Napuning Alay Lakad Foundation. Actually, kaya pong Alay Lakad Foundation, itong megi kang past chairman, automatic member na nakaling foundation. Okay. Pero alake pa pong inagkat from outside, maging member ng foundation. Kasi to be part of the foundation. Kaysa bentapin kay metong organisasyon, kung ay ka mag-lead kay one event, alang may tanam kay puso mo. Pati may tanam na kay puso mo, ipamanyaw, and it will grow. So as with the Rotary Clubs, na Sir Hill kasi, Rotary Club of San Fernando, Pila, the Mother Club. No? So, kung may kapagtanam na ka, may kapamilya na kang serbisyo, kaya ning Alay Lakad, mo na may budlakwan. Yes, I agree. Yapin sabi ko na din, there are around 20 pa, kasi ring alawa, during the earlier years, ating private, ating government sector. So, may lakwan halos kaya ring private sector, the government, as usual, they come and go. Mag-serve la after that, mo no, damdaman, So, maganda po yung kahit it's just a joint effort for the whole foundation. If I may. Pero ini po, po solong activity na ng foundation. Alay Lakad Foundation, yes. In partnership po, kayagape miya po yung City Government of San Fernando. Anya po, ating kaya pong, wata pong lalapit ba yan panahon in September, ating kaya pong pamanayos king Alay Lakad po karapin, ating kayang counterpart king LGU. So, ila po rin kayang tabi mi on the part of the government, sasaw kaya kami. Huling nung kami pong po kami naman nagaba, inging kay without the help. And I may also add, we also would like to thank the city government na po at niya pong BBSAO pera kay kami. Kay foundation. Kami naman, on our part, pangako mi karela na we have so much number of scholars. At niya pong makadiktang number of scholars. In fact, 65 na po. Na pwede ming sopan na
ikaming mamili, ing foundation. Opo. Jody, pasalamatan talari Sir Ruben, apoy Sir Hill for sharing kung nanuya ba ing alay Lakad Foundation. Baka po mas antin dyan din nung bakit atsuya po ing kaya kayong aguman ne po. Later, Atin tapa nga kayabe, kaya katawang programa. Ila naman pong mamnya detalye, pong daratang aalay lakad ngene pong buwan namang iti. Eko kumama ko, uling magbalik ka po ing Nanupata! Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, I'm coming home.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Kabalentune pong manyaman keti kem Pampanga at asno po kakuswelo deng tao keti Ciudad San Fernando uling atin tamo pong Alay Lakad Foundation. Asasaw po ka rin kaya katampa kalulong estudyante. Itaglusayang kwentuhan Jody Barr at Nino rin kaya betamong yan iking kaya programa. May bala ko sasabihin mo talagang manyaman yung pamangan king Pampanga. Iisip mo na naman yung pamangan. Jena. Pero makanyan nandin abanggit ng Sir Ruben ng Popay Sir Hill detang agkat da keting kening foundation itang kailangan panamdaman na pa mo ita talagang pamaggusal impagal kem pamag mount organize na ning Alay Lakad. Siyempre istong ika nang mag-organize po talagang kinimut para kaniti palagi ko naka talaga matras ika ba naman ning lumakad kilometro. Palagi ko talagang migana na akong Makiabeking Foundation ay ini. Karen pong bisita mo nga ngeni, kaya betani man po muna po yung pong President, Chairperson, Sir Ruben po pala yung President. In Chairperson for Alay Lakad for this year, 2023, is Sir Jojo Soto. Sir Jojo, kumusta kayo po? Maya po, maya pagat panapod po kay kayungan. And anong atin na pong Vic Soto, Kesmangid, Kenny po, atin tawag pong Jojo Soto. Sir Jojo, baka tigo po buring i-shoutout po, tatumagog laki kayo nung iyo po i-shoutout ngayon ng kakatang programa. Yes, I want to greet my workforce, Little Maria Homemade Delicacies, and my wife who are watching today. Talaga, dapat ngayon shoutout-outing wife, nuko po takahuli na, kamamangan. Kaya betaya naman po ngeni. Ay, yan po makaing mapagaling tao ngayon. Niya po metong banwa. Akarangot na niya po ngeni. Kaya bedya naman po. Engineer Alvin Y. Mendoza, yung pong past chairman na po ng Alay Lakad. Kumusta po, Sir Alvin? Maya pagat panapon na Sir Jody and Miss Jenna. And Engineer, taglos mo na yung kaya kang pa-shoutout. O, siyempre. Shoutout kayong kanakong grandson, birthday na bukas. Ay, ba naman? Calvin Lawen mo na, po pareta nga dua pa, Ellery and Kenzo. And siyempre, yung wife ko, Loren. Okay, umpisan taning kwentuhan, Sir Jojo. Mumunang question. Bayo tamo munta kareta mismong details. Nandin, off-camera, ipagkwentuta na. Baka nanuyo pipilinan din ng scholarship kening Alay Lakad Foundation, Sir Jojo. Pipilinan nila po rin scholar sa rin, dadalan na po kayong exam, interview, and mababalo na po rin ng scholar sa rin nung they are legal indigent through our co-partner in LGU, CSWD po. Sila po yung nag-organize kung paano nila malaman kung they are legal indigent. Buri kayang kutangan ni Sir Jojo. Ini po ba yung first time na may kiabya kayo kay Alay Lakad for a cause ay ne? O dati na kayo po talaga gugusal para po kayo nga kimuta na ini? Dahil po member po ako ng Rotary Club San Fernando, Pampanga, yung pong mga executive committee po ng Walk for a Cause, kasama ko din po sila. Bali po, 3 years pa lang po akong involved sa Alay Lakad Walk for a Cause. At ngayon lang po ako naging chairman. Yes. Yabi nga man muna din Jody Barr na buri panamdaman de pa itang para sana ning foundation isar me kaalunen banwa. And palagi ako naman rugo kita kaalumban mo nga ita. Dakal na yung kilometrong lekaran kaya iyan na malulot ne Jojo. Yan na yung kabit tamong chairman ngayon banwang IT.
Sir Jojo, pwede mong i-share kaya kami tang experience mo kitang 3 years sa ita. At kitang pamakyabe mo kayong Alay Lakad Foundation. Were there ups and downs kitang during that 3-year period, Sir Jojo? Yes, ikit ko po kananula po ka enthusiast dening abe akong Rotarian sa maging chairman. Ikit ko po makananula po kasipag. So, pekikwanan ko naman po maging masipag. Huling pong, siyempre po, ing pong Alay Lakad is a sort of parang pong another kind po ng Rotary. It is service above self. Yes. Ayan. Uy, kay Engineer Alvin, makanano kayo po nga maging part na nining kay ngayon ni Kimutan po ngayon. Okay, ako po meron po naman miyembro ng Rotary Club of San Fernando, Pampanga. Inagkat na ako pong past chairman na Engineer Felix Paras, anyang yung chairman. That was 2017. Mag-start na ako. Inabi na ako kitang ex-SICOM officers from PRO. Then, yearly po, maniliwala rin chairman. Hanggang kitang giwara akong secretary, vice chairperson. And last year po, ako yung chairperson. May kaanam na ko pong Banwan. Kumusta naman po? Yan naman tinabili. Wow, engineer. Ita mo naman po, maging active ko kayong organization na uling akakit ko. Intutunan po, dakal ni payari ing Alay Lakad. Dakal no po may graduate. This year, at yung laking 10, more than 10, then may graduate. Tamo. Then nga liwa, may papasarala pa kayong board exam, like social welfare, teacher, mga yan lang po. At din engineer, ang mayayari kayong scholar ng Alay Lakad Foundation. Kitang ko po kang engineer. Engineer, ngeni medyo malwalas ni. Yung kaya katamong bansa with regards king amanwandang pandemic, COVID-19, oro anyang milabas sa banwa, medyo strict pa. Makanano miyalabas sa engineering, Alay Lakad last year. Wapin po, last year po, intutuna, short preparation kami mo, uling mumunan dili at yung pandemic. Deng estudyante, dalapayagan, mikyabe, keng walk. Okay. Like before, talagang ultimo deng grade school, makyabe laki kami. Ngayon, tinap nila rin barangay captains na manantabe laki kami, ilang tuki kaya kami. Ang popapureng maragula kumpanya na mag-join kaya kami. At metong siyempre, ring palaging susuporta, ring members na ng LGU, ring local government unit na ng San Fernando. Putangan kay Sir Jojo. Para po ngening banwang IT. Baro na po, pilan na po natang atin tamong existing susopan ngeni makanan la po karakan. 90 scholars. Opo. Ngayon po ating kayo pong balak na dagdagan. Target na additional scholars. Lagi ako, pwede lang pang dagdagan. Huling akakit ko, medyo maging kaila po rin kakatamong benefactors na they are willing to donate kasi po, akakit na naman po, masanti niya po yung parasan tamo. Okay. Abang ng engineer nandin, may atin ng mag-graduate, atin pang may pasar ka ring board exam. Engineer, atin bang bala mo specific courses na ing Alay Lakad Foundation na bala mo re-refer or recommend ka rin kaya kayong scholars? Actually po, nung nanuman itang kurso ng Buri, okay mo po ito. Kasi ing Alay Lakad, susupport tayo kitang allowances na ning metong estudyante. Pero mas pipilinan nila siyempre ngayon panahon na ini dakal no ring eskweleng libre ing tuition. Like ing Dabsu in City College. Makanyan po. Pero siyempre ating estudyanteng Buri na mayari talaga hanggang nanuya mo itang sa South ni Karela. Margulya pong bagay ito. Opo, lakos na kareng pakakalulong. Makanano yun po pala pipilinan Sir Jojo, repang mag-qualified baka na maging beneficiaries na po ng Alay Lakad Foundation. Tapin po, dadalan lang examination and personal interview na nino pong mamili? Burik sabihan, nino po kayabe yun? Ating kayo pong kayabe na mamili. Kasi dakal na po rin mag-apply. Kaya bala mo, itang panel interview ya ba? One-on-one interview? Yes, it is a one-on-one interview. Kami pong mismo. Manigobra kitang interview and with the help of CSWD. Okay.
Ating kami naman pong siyempre, number one, personal questions, Karela. About their families, naning obra na ning pengari daw, o kailangan ng magtuloy kayong pamagaran. Po. Ito pong 15,000 na BBA, makanano yung BBA rata minsanan kasi sabi you it's good for 15 months na allowance sa money but kaya kayo makanano yung pong BBA Karela. Every month? Monthly basis siya po. In 10 months, re-receive so, 1.5 po balang bulan. Wala mo allowance yung Anthony. Punta ng Tanay Jody, tang Alay Lakad 2023 na ita pong for a cost tamo. So, yan, makananula po retang bisang mag-donate, mamiyasaw, or mag-participate. Ating kayo po bang GCash number? Yes. Or makananula po, detang mo muna, bisa pa mong mag-donate kay Katawan Foundation. Ating kami pong release a formal letter signed by the mayor with our president and me. Then po pupuntalan mi po government and non-government agencies, private sectors. Pero ating uri pong kusa, voluntary. Buli sabihin, ela po mi parala na letter, pero bisala pong sumaw. Atin pong makanyan mo naman. Yes po, kagaya po kanina lang umaga, I just called my two nephews from Canberra, and I told them that I'm the chairman for this year, and I said that this is a good project. You will be helping out of school youths. Mapalad kayo at kayo'y nakatapos sa mga magandang universities. Ito sila nangangarap someday makatapos sila ng pag-aaral. Pwede nyo ba silang tulungan, kako? About an hour, nagbigay na sila through bank transfer. They gave us 150 AUD. Magkapatid. Yes. Opo. So, Reni pong manalbeta mo, Tatang Jo, nung bisala po kanong mamye hanggang magkano ya mo po, kanino de po kanong iduang? Mag-message la po kitang kayong Facebook, makanya. Facebook ating pagkila na tao. Actually po, ating GCash account ang po pang bank account. Achoy po kitang Facebook. O yan po kabala, nung ikayo po na, bisa kayong mag-donate, sumaw hanggang makanano mo po na, munta kayo po kayong Alay Lakad Foundation Facebook page, kanin kayo po makipag-coordinate nung bisa kayo pong mamiyasa. Okay, akit siya po kayong TV screen, simpong karelang FB page, Alay Lakad CSFP. Ayan. Okay. Itang retang lumakad. Okay. Inamang tutuking kutang, kaya redaran donation, detang bisang mag-exercise. Detang bisang lumakad, Sir Jojo. Makananong gawanda, makipag-coordinate na naman, mausakya kayo, or silatan nyo na naman, detang bisang lumakad. Pumunta na lamo po kitang mismong day. Yes, we are appealing everybody's support in this endeavor for our out-of-school youth. Please join us on October 27, 2023 at 5 a.m. assembly, 6 o'clock start for the 23 Walk for a Cause with the theme Takbang Fernandino, Kayabeka. It will start at 4 points in our cities. One at Capitol Ground, two at Petron Station Tagulod, 3 at Juliana Subdivision, Ponduan Intersection, and 4th at McDonald's Dolores Intersection, and ends up to Branzigiao Convention Center. Opo. So, kaya po mamamunta niya, retang hanggang pong bisang makiyade. Okay. Jenna, ingkutang okay ka. Ikaw may kapakyabe ng Alay Lakad kanyan. Ay, technically, marami nakapagyabi na ako kasi may cover na ako. May cover na ako. So, tinuki ko, linakad ko kabang maman-interview ko kareng estudyante. Yan po kareng executive na ni Foundation Committee. Nung ikauling magobra ka, ako, tatandaan ko, first year high school, second year high school, third year high school, fourth year high school. Sinawa kong lalakad kay Alay Lakad. Pero, malo mo'y tama kaswelo, naas na akong... As na akong karakal, lalakad. At masanting pararasan nyo, miyayaliwa kayo starting point kay Bat, miyagum kayo nga king convention center and dating mini program kanta. At tandaan ko yun, fresh na fresh pa during my time in Pampanga.
high school lawen yun Nya pala mayayat. Kaya mayayat kung any epekto na ning alang alay lakad kaya rin na ning high school. So pantala po di Sir Jojo, Engineer Alvin, di Sir Ruben, ang popuri Sir Hill. At suya naman po kaya ni kaya betaya is Sir Robbie Hison. Sa likod siya po, po bisang pa-interview. Anya pong mamili no pong paluklukan Kenny, Ninwalya, Migsi Aria. Pero yung kasabi tamo. Pero yung pong kasabi mi, bakit ta pong siyempre, ayag kat da kayo, ahakwentuhan da kayong makiyagong makiyabe po kayong Alay Lakad Foundation. Once again, thank you so much po. May I add, Jody and Jenna, and I want to thank also Reverend Father Deogracias Kergala for his composition in our Alay Lakad theme. Yes. It's a Kapampangan song. Okay. Di Syria pa mo po na. Yes. And I have also a trivia. Exactly 37 years ago from today, exactly September 14, 1986, President former Aquino declaring September 14 the Alay Lakad para sa Kabataan Day. Wow, very Today is Alay Lakad para sa Kabataan Day assigned by former President Cory Aquino. And was moved to first Sunday of every September of every year under proclamation number 289. Lawen nyo na, supported by the government siya. Ining Alay Lakad ay hindi pa sa bayo, Engineer Alvin. Ang katsong pa sa bayo. Shoutout din po sa aming sekretary, nandyan din si Miss Lorna, sa mga lahat ng scholars. Ng Alay Lakad. At agkatanda kayo po, kayong October 27, 2023, Friday po ito, ikitikit tamo po karin 4 points na ng city nung ka rin tamo mag-start 5:30 a.m. at 6 a.m. mag-start na pong maglakad at mikitikit tamo po kayong sigurado po akin siya kayo rin kaya katao. Salamat po. Umpisa kayong lumakad, makiyabe, alam problema, makiyagong kayo, makiyabe kayo king Alay Lakad. Nuko nanuyawaring pesos. Maragul niya puntalan yan, nanupata. Makiyabe kayo, mag-exercise kayo, masanding itang kayabe mo rin kihang kabalen natin kayong metong apain tungulan. Yes. Apinita po yung makasaw, karengke katang pakakalulong estudyante. Akin pa magbalik tamo po, pututanda na rin yung katang kwentuhan hanggang mag-enjoy tamo as neking kasanting. Uli po kakatang pa magbalik, magkanta tamo pa po. And of course, gambulan tayo, ing amanong si Suwan. Salamat kaya kayo, sir. Opo. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Kabalis po taga na yung oras at sunada po ganda uling dakin ng kikatawang programang Nanupata. Opo, paninahin na ni Jody, yung kakatamong amano for today. O yan po, basan tayong pasibayo. Jody Bar? Ito balikan ing labog na a mud fish always retraces its path. Manya-manyang ito, isuluto yung lagatito. O rin na po rin may comment at may miya po nga interpretasyon king kaya katamong kasebyan. Ayan, yat i-atsingaleta. Ay, talaga mamaleta, kumusta ka? Ing labog kasi katumbas siyang kuta. O siguro, kay itang balen, penibatan. Roots, baka niyan. Ayan, ay, Sir Marco, Sir Marco, wow. King amanong si Swan. Awa na dapat ing batis king likwan, no? Babalik. Malalam yan naman ng kasebyan ng manibatan kan Sir Marco. Siyempre, miyayaliwana naman talaga panibatan din kaya katamong kasebyan. Miyayaliwala perspektiba, ne? Naman at importante po rin kabalenta mo retang kaya katampong kasebyan at ilang sari-sariling makanano din po practice, makanano din i-interpret at bakal pong salamat kaya kayo na taglos magkomento ka rin kaya katamong kasebyan. Jody Bar. O bala ako sa retang kaya katamong bisita na din ilang magkanta. Ngayon pala at din palang aliwang magkanta. O ini po magkanta pa bisa kayo tara po sa bayan taya ingkanta pakiramdaman tayo po. Yan po, official entry po yan kay songwriting competition ng Center for Kapampangan Studies na rin papatigtigtaan po kay Niking kaya katang programa kaya rakalan po mani batla po karela. And siyempre local artist tala po rin. At bayo tayo po mayari, gambulan tayo po yung kaya katamong amanong si Swan, dagdagan tayo rin amano, kaya kayong gagamitan ng kaya katamong Kapampangan Word of the Day. Kulyo! Jenna, nanam mo nun sabihan ng Kulyo! Shout ka no. Humiyaw yan, kinulyo na kagag sabihan. Baludan Jody Bar. Siguro aliwaya pa kening salitang gulisak! O ano mo nga sabi yo? Iyo po wari gamitan rin amano nga rin. No nga, daramdaman talang talagang kanakong partner, gagamitan na lang ang gakenikin kaya katangong programa. Example, balo ya po itang caller king sakin. Ot kukulyo yan, kulyo. Agalit! Kulyo. Po ay po sabihan gugulisa. Sabihan niyo po kukulyo. Kukulyo. Agambulta. Kukulyo. Amano. Yan. Mayari na po yung netong oras sa pami talamitan tamong ening aldo. Kaya po yung kanakong partner. Yan. And
93 Days Samo po! Giant Lantern Festival na pong Pasibayo! May exciting! Nano patabay nyo kayong Pasibayo bukas. Ako po'y Jody Dizon Mercado. Ako naman po yung kayong Aching Malagudyan, Alumbang, Parungaw. Ating pusong Makabalin. Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking nga palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga. Tang lutudang tatatak, king palasa. Ring tilapia at Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home.